Foul, okej. Okej, igre. Igra. Ajde, gledam drugo. Possible offside, igra. Tu se probamo usedati. Possible gol. Probuj, Roko. Poglej, Roko. Penal. Penal je. Nisem videl, to ste videli. Vse čekiramo, mirno. Čakaj, gledam. Ne pokaži. Probi reverse. Probi reverse kamera. To kamera. Tu ni igral. Nima veze, tišina zdaj. Tu ni igral. Ni igral. Daj mi reverse kamero, da vidim še z reverse kamere, kaj pokaže. Ja, tam. Bravo, Asmir, bravo. Ki je po moje bil na črti sam, ne? Petu gol, To ni roke. Se ti moraš dati, ti moraš dati disciplinsko. Čakaj! Se čujemo? Petu gol nam. A imaš še tisto z zadnje strani, z te strani dol rabim? Čakaj! Tole misliš? Ja, ta reverse. Brano si gol, no. Brano si Bovo je pogledal. Ni roke. Ni roke. V gol bi šla, že pregledujejo. Jaz ga moram povabiti na... Reverse mi še pokaže. Borba za žogo gre ena dol. Pri čisti situaciji. Ta, evo, ta. Se bo tle vi tudi na vrsto prišel, kar pridite sem. Ne, to zame ni roka. Ker nisem prvi dan tu iz mene. Okej. Ga moramo povabiti na vara, ne? Asmir, čakaj. Čakaj, gremo stran. Drugač bo šel ven še ti. Asmir. 99 rumen karton, ne športno vnašanje. Piše 99 kartona. Bi te povabil, da greš si pogledat to še enkrat. Ti bom pokazal, ker dejansko ni igral z roko, ampak ga je zadelo v telo oziroma v nogo. Tako da pejt si pogledat, dajmo pokaži še drugi kot. Daj mi pokaži sliko, no. Ta kot. Evo, tole. Daj malo nazaj. Nazaj. Ok, zdaj mu pokaži pa še za gola, iza gola, še iza gola. Še enkrat pa slow motion. Pa še iza gola boš dobil, še to boš dobil iza gola. To je za gola, glej. Okej. Vidiš, ne tika. Okej, se strinjam, ja. In tale bo šla tudi gor, ta bo šla tudi gor. Ta gre gor. Pa 99, ki ostane, karton Milko pa ne. Ok. Ta gre gor. Znak, prekida. Ta gre gor. Ja, kaj sej, oni vse vidijo. Var ovdje, Pa da se čujemo. razveljavi rdeč karton Znači, Milko. nema kaznenog broj 19. 99 pa Kazneno ostane. brez igre ruke. 99 ostane, Ja, Mile. 99 ostane. Nema ni crvenog, da. Znači još 3-6. Kaj pa je nadaljevanje? Sodniški met. Sodniški met je. Sodniški met. Tukaj, Jugac, tukaj. A smo? Ja. Ajde. Sam normalno naprej. Sam normalno. Ja. Oni vse vidijo.